E rauranga tira mā I te ti I te tā te nā rā koutou katoa. Piki tūrangi ana te kakau o ngā hoe huri noa I te tai tokerau te hinga ngā o tētahi o ngā pītau whakareia o ngā puhi. E waru te kautau te pakeke o wiremu, he kura whakawhana kei ngā mahi hoe waka ki Waitangi, he pautia ki te wakatipua I a ngā toki mata whaurua I ngā tau whātekau neke atu ki muri, tērā kairihia ki Waiorangi. E pari ana te tai ki Waitangi I te kauenga mai o te taonga o te mate ki tōna waka tūpuna a ngā toki mata whaurua ki te ana o mai kuku. E te pāpā, e te toka tū moana, e te tumu whakarai, e te tōtara haimata. E te kai aitu o te wakatapua ngā toki mata whaurua. No te ata tonu nei I kawe ai a wiremu I tōna kāinga ki Moerewa kia whakatikangia mo tēnei rā e huri ai ia wāna tino huringa no te wā o te ora. Turuturu auta, turuturu autai, whana, umai tato, haungia, ui E mara, me pēhea he kupu, he kōrero, aki nā ke ki te rirohanga o tō tātou nei taonga. Ano nei tō tātou nei kaihautu, tō tātou nei pītau whakarei, tumu whakarai, e tū ana ki te kei o ngā waka, kia pakia I ngā tai, ahakoa he mūmu tai, ahakoa te marino o te tai. I reira ia, hei kohia mai I a tātou o te tai tokerau whānui, kia nonoho mai rā ki runga I ngā kaupapa o te kāinga, ara tērā tō tātou nei waka tūpuna ngā toki mata whaurua, me ona tini, me ona mano, me ona kārangaranga katoa. Taga mai hea te pōtarangi, taga mai runga te tauanga rangatira. Ka tahi tēnei rangatira ka kawe ki te timatanga mai o ngā akomanga ki runga I te taurangatira o ngā tūpuna. Mōhio pūmau ana tātou ki ngā mate rongo nui e puta noa ake I te ao, me o rātou nei pēhitanga I te kore tāia, te hakatū tangihanga kia muia e ngā iwi, kia mātangi maira e ngā roimata, e ngā hupe, kia ue, tō tātou nei poroporo aki ki o mātou nei mate. Mai konei ka mauria haere te kau mātua nei ki te whare o te toka whakakotahi I te kawakawa, I mua I te hoki ngātu ki tana kāinga I Moerewa, hei reira takoto ai mo te pō. Ka tahi anō tātou e tatari ana mo ona teina mo ona tuakana, nā te mea e tawhiti ana o rātou nei haerenga mai, me te hiahia kia kōrero anō te whānau, me pēhea ai ahu ana, mōhio ana, e te hiahia te manawa nui kia hoki tō tika ake ki Rāhiri, a ki tōna marae a piki te aroha. Di Nathan, te ao Māori. Ka tiki ngā take o Waio nuku kairihia, ka mahi ngā tahi te tari pirihimana ki ngā marae me ngā iwi, ki te whakatina nei ngā tika ngā o te ture hauora tū matanui, ara mo te mate korona. Koe rā tā te kai kōmihana nei tā Andrew Costa, koe rā ko tētahi o ngā I te rā nei, I te tatūtanga o te ture ki te aroaro te komiti whiriwhiri a te kāwanatanga. I whai wāhia kere Marites ki te kōrero ki aia I tēnei rā. Kei te aroaro tonu o te pire ngā marae, engari e mea na te kōmihana pirihimana, kaua e māharahara. I absolutely understand the concerns, particularly in terms of marae. I can assure iwi and Māori that we will only ever use our powers in the situations where it's absolutely essential. I raro I te ture COVID-19 Public Health Response Act, ka whai mana ngā pirihimana ki te tomo puka noa atu I ngā whare I ngā waka I te whenua tatu atu ki ngā marae. The only time that I can imagine it being necessary to use the powers would be if a marae committee had lost control of a marae such that they were asking police to intervene to assist. Kaua koutou e uru mai ki roto I ngā tikanga o te iwi Māori. Ko ngā marae, kare tō mana I runga I tōtau e mātou marae. Ko te pūtake o te pire I pāhia wawe hia ai I te pō te wenerei, ko te tāmi I te horapatanga o te mate uru tā korona. Engari kaore te tini o ngā iwi e whakai, tatu atu ki te whānau a Panui. Kāre he mana tō te kāwanatanga I runga I o tātou marae.
Koena te awanga nui. Ko te mana kai runga I te marae. Kai ngā iwi, kai ngā hapu, kai ngā whānau. I ngā hoki e mata tonu ana ngā whakāhua, no te uru tōmokanga o Ruatoki e te ture I te tau 2007, nā runga I ngā whakapai whakatuatea. Kaore te māngai āiwi I aroa, I mauheretia ētahi whānau, ai te mata tonu o ētahi tamariki, te karu o te pū. Look, we've learned a lot since Operation 8, and our approach now is to work first through iwi liaison officers. We've got a great network of officers who have those relationships. Hei tā Costa, ko te angi tūtanga o ngā wāhi tiro āiwi te tauira. What we've seen as the response from iwi through this whole time is iwi taking responsibility for their own safety, and the checkpoints, I think, was a really visible demonstration of that, and as in that case we worked with iwi to resolve any issues. O tia ke kua hoki te pire ki te aroaro o te komiti whiriwhiri, nā runga I te tini o ngā āwangawanga. Kere ama right, te ao Māori. Koe rā, ko te ture hauora tū mata nui mo te mate korona, ka I te whakahokia kia whiriwhiria, anohia I tētahi komiti whāitia te kāwanatanga, e rua ngā rā I muri mai tōna whakamanatanga heiture, tōna whakamanatanga ko hukuhuki I te whare pāremata. Nā te roia matua nā David Parker, tēnei mōtini I roto I te whare I tēnei rā mō te whānui tangātu. O ngā kōrero kia tahurake rā tātou I tēnei wā kia James Perry, tō mātutari tāmaki nei. James, hea rā te taki tono hiatua no ai te ture ki te komiti whiriwhiri? Ai hoi piripi o te rā te wia, me pēne pē te kōrero ko te whakautu poto, nā te kaha whakahe o te hunga tūmata whānui o te rā o te hunga mātanga ture a nohoki. Heoi kia mahara noe te iwi koene te ture e whakarite ai ngā ture o te noho pai ohi tituarua o te motu. Heoi I nā raua ngā ahutanga I ohorere ai te marea, pērā I tā kere ama right pūrongo I rongo nei tātou mo te ahutanga o ngā pirihimana uru poka noa, uru poka noa atu ki ngā whare, ki ngā marae anō hoki. No te rangi nei, whai a heinga a David Parker kia tiro hia anohia, anō te pire nei e te komiti whiriwhiri take I pūtea ki roto o te whare, ko te hiahia o te āpitihana kia tiro hia kētia e te komiti ārai ma te uru tā. Heoi ko tā David Parker he pai ke atu te komiti whiriwhiri take pūtea, hei aro take inga āhuatanga o te pire nei. We've proposed that it be the Finance and Expenditure Committee for a number of reasons. One, the decision-making power also now includes economic aspects as well as health matters. But I think, as all members know, the FEC committee has a representation of senior members. It's actually a large committee. And if we give up one of our spots, which we intend to do to the Green Party, every party in Parliament will be represented on the committee. There are already a number of lawyers on it, which is appropriate given the civil liberties issues that arise. And of course, parties can choose to sub other members on if they feel that they need additional expertise different to their normal membership of the committee. No, ko te take I tohe hia, ko hea te komiti whiriwhiri tika e tiro hea te pire nei, o tira e tiro hea te ture nei. Ai te hapitihana ko tēnei, ana kei te kāwanatanga tonu te mana whakahaere, te nuinga o ngā mema o te komiti whiriwhiri pūtea, kei te hapitihana te nuinga o ngā mema ārai ma te urutā, nā whai anō e a wanga ana rātai, o tira te pāti nahinara, o tira te hapitihana whānui, he ngutu kaunua te whai a te kāwanatanga. Heoi auare ake I whakae tonu te whare ki te tono a te kāwanatanga, te mōtini a te kāwanatanga, a ka whakahoki kōrero, te komiti whiriwhiri take pūtea, mo te take nei, hei te rua te kau mā whitu o Hūrai, e rua wiki noa I mua mai o ngā rangi iwa te kau o te ture, e pai ai te whiringa o te whare anō, me nā ka whakaroa ake, taua ture. Piripi. Ia ora, James Perry, tēnā rawa tuku I e nā whakamārama.